Halo teman-teman, kita kembali lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari si ondel-ondel nih teman-teman nih. Lihat teman-teman tuh. Itu ada rumah mini teman-teman. Wow, coba kita lihat ya teman-teman yuk. Sepertinya ini ada rumah si ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul ya teman-teman ya. Coba kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Ini ada ondel-ondel Pak Dokter teman-teman. Coba kita lihat yang ini. Ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wow, mantul. Ini ada ondel-ondel Bu Dokter. Yuhu, mantul. Lihat teman-teman. Wow, nyangkut teman-teman ya. Ini ada ondel-ondel Barongan. Wow, coba kita lihat. Ini ada ondel-ondel si ganteng teman-teman. Mantul. Wow, si ondel-ondel udah punya rumah ya teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman. Lihat teman-teman. Itu ada si ondel-ondel pocong teman-teman. Wow. Lihat teman-teman tuh, ada 3 si ondel-ondel pocong ya teman-teman ya. Ini ada warna pink, ada warna putih. Wow, mantul. Ini ada warna hijau stabilo ya teman-teman ya. Wah, mantul. Wow, oke, kita biarkan si ondel-ondel pocong di situ ya teman-teman ya. Sekarang kita cari lagi nih teman-teman. Lihat teman-teman, ini ada rumah mini lagi nih teman-teman. Wow, jangan-jangan ini isinya si ondel-ondel nih teman-teman. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Wow, ini ada telur. Ada telur bebek teman-teman. Mantul. Wow, ada telur bebek. Coba kita ambil lagi ya teman-teman ya. Wow, lihat teman-teman, ini ada telur ayam. Wah, ternyata ini kandang ayam teman-teman. Wow, mantul ya teman-teman ya. Ada kandang ayam, ada rumah binatang. Wow, mantul. Coba kita lihat lagi. Lihat teman-teman. Itu apa nih teman-teman? Wah, lihat teman-teman. Kita dapat ondel-ondel Pak Polisi dan Bu Polisi nih teman-teman. Wow, oke. Kita selamatkan dia di sini saja ya teman-teman ya, bersama si kepala ondel-ondel teman-teman. Yuhu, kita cari lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Lihat teman-teman. Wow. Apa nih? Wow, ini ada 2 ondel-ondel lagi nih teman-teman. Mantul. Ini ada ondel-ondel Pak RT dan Bu RT teman-teman. Wah. Banyak sekali ya teman-teman ya. 2. Wow, mantul ya teman-teman ya. Ada 4 si ondel-ondel teman-teman tuh. Kepalanya banyak. Coba kita cari lagi yuk teman-teman ya. Kita cari di sebelah sini. Kira-kira di mana lagi ya teman-teman ya. Lihat teman-teman. Wow. Ini ada lagi nih teman-teman. Ada si ondel-ondel nyangkut di atas pohon. Wow. Coba kita lihat dulu ya. Ini ondel-ondel apa? Coba di bawah saja teman-teman ya. Coba kita lihat. Mantul. Ini ada ondel-ondel, gagah sekali ya teman-teman. Wow, mantul. Ada ondel-ondel, bajunya merah putih. Mantul. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.